Adiciați a tutte e a tutti, suivez din zakel nouvelle sport daqui anen parla equitation e mai precisamente così s'amusam los poni, una disciplina che s'appelle equifil, vous dai si trouva la traduction, mais la busta res en commentari quand eu voy retrouva Eva. Adieu los ponis. Adieu Eva. Et adieu Samira. Qu'est-ce qui vas? Que vas-tu? Oh, pla, butin aussi la capote que plau. Que flau, que j'inviern, donc que est complètement normal. Ai bis già los ponis. ABO, Kiu, Kuzas, Donc aussi ça s'appelle Dardai et Lili. Darda e Lili encantat. Bon, et eu conheci pares al milieu de l'équitation. Ah. Donc mas parlat d'équifil, ça lui passe so qu'es. Donc un hele kiffé qui a eu 12 nous du travail à paix. Donc aqui que van trabalhar a pé da Bruce Ponis. Voilà, que vam près d'obstacles causa tau, entaus acostumar a près de causes e entaus aprendre a dança en miaire après en cavalier. Et on ne se va pas ça donc à quoi? Ça va pas ça aqui. Aqui. A quoi que tem di lasmo, così ça fait alors. Que é cabestre. Et une cabestre, ça quoi qu'on a une buta sur le cap. Exactement. Disons le cap, que é o cap. del cabal, del cheval. Et anen de merces a quel cordo pude lu tira. Oh. For plat. Et après qu'anen fa. E que vam da yoga e trabalhar. Ane be eu te seguissi. Anen donc récupéra Lili. Oh. Donc Lili que é dios curus, donc curu piga que dizem, como eu piga dios curus. Adieu Lili. Donc tu que vas aqui, donc que deixi prendre Lili. D'accord. Que vas avançar da beira. Donc qu'est-ce que va bisa aos pés do pony D'accord. et aos tues pés, para mo que pode Mais qu'elle pas passer derrière. Non. Allez. Allez, donc aqui anen brussa Lili. Te pode brussa Lili, mais dai sos fa? Pode u fa? Aqui. Que va. Donc la crinière aqui. Qu'avait l'impression de broussa Barbie. Qu'elle pas la broussa aqui. Derrière que c'est dangereux. Donc bon de muraille au suzakel partido de son corps. Ce qui te prepausi que va ser ruptura tau da beira, ruptur durant de la carrera redonda a pé, tranquillement, en passa entre os obstacles. Yanen. Allez. Que vol pas penyam bio. Si, bem, marcha que te va seguir. Atau que vengi d'aptun, rin. Espla Lili. Allez. Atau que potes piar tabe las instalacions. Fort plat. Allez, ven Lili am bio. Fort plat. Que vas passar aqui, o tabe. Allez. Atau que va tout espiar. Et aqui passi derrière. Voilà, que passes darrer. Allez. Ben am bio. Fort plat. Chota. Voilà. Aqui que te podes arrestar, que diz ha-ho. Ha-ho. Aeropla, a la vez tu dos obstacles que vas de passar ao meio dos joguetes dos petits. Aqui eu visto que il y a caminhos, que il y a palas mecânicas, que il y a assim, parce que enquera. Allez, plat. Aqui. Fort. Voilà. Allez, vas-y. Aqui. Fort plat. Yanen. Aqui. Plat. Ouais, aeropla. Aqui que é aeropla. Que veies que il y a eu carat aqui, Oh. que vas ficar Lili ao meio do carat, que vas ficar na corda atau Suzelle. suzera, e que vas sortir do carat, Et là, ça. e la deixa. E era ne deu pas muda. As auzit Lili, perché io conti si stue per poter rispettare las consignes. Las consignes sono simple. Te calana din lu carreo aqui. Allez, Yanen, hop. Allez, dintra. Il pas de porte, aqui. Anen nous Enquera in rin, Anen nous arresta. enquera era o Encara, rin. encara. Que manque o pata. Stop. Atau, Hop. E eu vou sortir del carat Lili, hein. Demores aqui. Ho. Aqui. Donc, que vas tornar a començar, donc és o tour. Allez, Yanen, tourna en fa aqui. Has vist? Haben gagné le droit de tourner fa. Io. Allez, Yanen Lili. Allez, Yanen, encara, hop. Ho. Aeropla.
Aqui. Allez, eu sorti ici. Te cale pas minja, hein? Allez, demoramos aqui. É fort plat, Lili. Pode sortir aqui. Allez. Donc aqui, que ela pode arrestar, que é de cap, Oula. las fritas de Louvre. Que se passa? Aqui que são fritas que vão burega tudo sul, da blueberry, que é genial. D'accord. Donc ne conheço pas tapoc. Ouh là là. Donc, Non, tout ils vont simplement, si, que vas de passar ao meio de las fritas da Billy. Vai-y, Lili. Fort plat. Fort plat. Mais calme. Passa da one, deixa-la sentir. Allez, ven. Allez, Ven turno bien. de mandar. Allez, bien. Ah, tá. Fort plat. Vou aqui com o meu pony de CSO, hein? E vai dar canas o rideu de bulas. No rideu de bulos. Atau, per o estoc de bulas dos petis que demorau, não sabeu pas que tu rideu. Yanen? Allez. Allez. Me dici o causa que passes da ua, que podes passar da ua. Pode passar davant? Daí sai um Attends. Nu? Allez, ven en veilleux. Oh, perdão. Ven. Fort plat, Lili. E tot acabar que te vau demandar de o darres prova que vas a o slalom da Billy. Donc, Anna e tornar, tutto solo da bere. D'accord, tutto sull'ambella. Oh. Cale la luma. Oh. Allez, relevi lo défi. Releban lo défi. Donc, que vas demorar custadera D'accord. e que vas slaloma, donc, que te vas de seguir e non pas tu calus plots. Veieu? Te cal fa une slalom aqui, Lili? Has auzit? Allez, Yanen. Voilà, tu de plat da gabida entre los plots. Gaire va acabat. Os, Herba e que hesu turna, que hes la nai, que hesu turna. Allez, continuăm. E de herba. Es prova ganhada e plat cum cau. Donc, come Lili has forzo plat travagliat e che sui plat contento de tu te vai balia aqui no carota, aqui cas forzo plat meritada. Oula. E va chi va che lo emisio che tocco a sa fin. Donc, un travail amasso amb lus cheval, is un travail de sensibilisation, mais pas son que per lus cheval, per nous autres tabé. Abbiamo un bussi d'appréhension e arrive forse l'uruso coro arrivavi a passare l'épreuve. Ok, hami de diz son que o caso que lo chibaus ne pas son que hei ta pu adesus, que é important de trabalhar da beza a pé, ta poder trabalhar e ganhar la ridança que podem baillar. Ben, plat segur, espero que avesse pres plaisir a nos seguir e vos disi d'oublir l'espace, un sport per totes e a cadin su sport. Aleu! Adi chat!